bila amani. Maendeleo bila amani inawezekana? Maendeleo bila amani inawezekana? Amani ndiyo ya kwanza, alafu maendeleo yanakuja baadaye. Sasa nilikuwa nawaomba ndugu zangu, nilikuwa naomba kitu kimoja saa hii, na naomba tukubaliane, ni kwa ajili ya security yetu sisi wote, ni kwa ajili ya kuendelea kuwa ndani ya ukimya sisi wote. Nilikuwa naomba niulize, kwa sababu inabidi tuendelee mbele, lakini kusudi tuendelee mbele inatubidi mchango ya sisi wote. Haiko vile? Sasa natawaomba ndugu zangu, kama AFC tuende mbele hadi kukomboa Kinshasa. Ni wangapi waweke mikono juu? Mko tayari nyinyi wote? Aha, nashukuru sana. Nilikuwa naomba wa vijana, wa dada bado ambao ni nguvu, wa vijana ni wangapi wanakubali kufanya jeshi ama autodefense ama cadre politico militaire, ili tuongeze nguvu, ili tuongeze kasi kwa chama AFC, tuendelee mbele? Wangapi wako tayari? Muko tayari wote? Muko tayari kufanya jeshi? Muko tayari kufanya autodefense? Muko tayari kufanya cadre politico militaire? Asante sana ndugu zangu, mchango wenu pamoja na nguvu zetu tutafika mbali. Mnanisikia vizuri? Nilikuwa naomba vijana hata 10 tu wa kunionyesha kwamba wao wako tayari kufanya jeshi. Hawapo? Mnataka Nyatua tena irudi hapa kuwasikilize? Hapana. Kuja, simama hapa tu. Wa vijana wenye wako tayari kufanya jeshi la AFC wako wapi? Karibu sana. Wa vijana, msimame hapa. Karibu, karibu. Karibu, karibu. Karibu vijana, karibu. Karibu, karibu. Karibu sana, karibu. Karibu, karibu ndugu zangu. Umoja na nguvu zetu ndio zitatuokoa. Karibu, karibu. Karibu sana, karibu. Wa vijana wako wapi? Wa vijana karibu. Wa vijana karibu sana. Karibu. Njoo. Njoo ndugu zangu. Karibu sana. Karibu, karibu. Vijana maendeleo, kuja tuweke nguvu pamoja tukomboe nchi yetu. Mkuje, karibu sana huko. Karibu mkuje. Tuweke nguvu zetu pamoja tukomboe nchi yetu Kongo katika mikono ya wanyang'anyi. Tshisekedi amefanya Kongo kama vile plantation yake. Tshisekedi amefanya Kongo kama vile ferme yake. Sasa ndugu zangu, karibu sana. Karibu sana. Karibu, karibu sana. Karibu sana. Ndugu zangu, karibu, karibu. Tunawahitaji sana. Njoo. Njoo, njoo ndugu zangu. Umoja ndio nguvu zetu. Umoja ndio nguvu zetu, tutakomboa Kongo. Karibu sana. Karibu sana. Karibu ndugu zangu. Karibu huko. Karibu sana. Umoja ndio nguvu itajenga Kongo. Haiko vile? Haiko hivyo? Umoja ndio nguvu zitakomboa Kongo. Karibu, karibu ndugu zangu. Karibu. Karibu, karibu, mwendelee kuja. Mwendelee kuja. Karibu sana. Ndugu zangu, nitaka niwaambie kitu kingine kimoja.
Mnanisikia vizuri hapo? Nilikuwa nataka wauliza wananchi wa Kongo, mnisikilize vizuri hapa. Barabara kutoka Goma hadi Rubaya kukufa, kuharibika ni problemu ya Paul Kagame. Mtusikilizane vizuri. Nyenye ndugu zangu, nauliza hivi, mnisikilize vizuri, barabara ya kutoka Goma kuja Rubaya kama imeharibika, nayo ni kosa ya Kagame. Kulala nje hapa nyumbani, kukupiga, kukulipisha taksi ambayo haistahili, nayo ni kosa ya Kagame. Ni kosa ya uongozi mbaya wa Bwana Tshisekedi Tshilombo. Mnasikia vizuri? Wadada pia wakuje. Wadada karibu, wenye wako karibu. Karibu sana. Tusikilizane vizuri ndugu zangu. Furaha ni kubwa moyoni mwenu ninaona. Ndugu zangu, tusikilizane vizuri. Hakuna wadada pia wanakuja kufanya jeshi ama cadre politico militaire. Hakuna. Wadada karibu. Na vijana karibu. Aha. Hawa ni wa vijana wa Rubaya ambao wanajitoa kwa kuingizana jeshi ya ARC kwenda kujifunza, alafu wanarudi kwao kwa kukomboa nchi yao na kwa kulinda usalama ya waraia wa Kongomani ambao wanateswa na mauvaise gouvernance ya Bwana Tshisekedi. Namna mnaona wako wanaingizana magari nawaelekeza kwenye kiwanja cha mafunzo, alafu wapate masomo, wakuje wasaidiane na wenzao ambao mnaona hapa wanavaa vizuri sana, wa vijana ya M23, jeshi ya M23. Hawa ni wa vijana wa Rubaya kabisa, wanaingizana magari na kuelekeza kwa masomo, kupata ujuzi. Namna wa vijana wanajitoa kabisa na wanafurahi kwa upendo. Na mnaona na wasichana kabisa, wa binti wazuri sana wanaingizana gari, nao pia wanajitoa. Mnaona wanafuraha kabisa, wako nayo. Munaona kabisa vijana wanaingizana kabisa wa Rubaya. Waenda kwa chama kabisa cha M23. Waislamu pia munaona wanapanda gari. Maana yake M23 haibague ukabila, madini au chochote cha kuachanisha wa raia. Munaona kabisa wanaingia, wanafunga magari kabisa, wa vijana wanaingizana. Naona wanapepea wenzao kabisa, wanafurahi. Unapanda, mwingine anasema hapana, na mimi msiniache, acha niingizane. Naona wengine wangali wanapanda kabisa magari, nalaga familia. Tira
vijana wanaanza imba nyimbo za furaha na morale. Wengine anapana, nasema pana, na mimi sitabaki hapa, niende nikomboe wenzetu. Unaona kabisa hapa Rubaya furaha iko, familia ziko na walaga. Anasema tunawatakia masomo mazuri, mwende mujifunze, halafu mkuje mtuchungie usalama kabisa watoto wetu. Unaona namna furaha iko hapa Rubaya. Wanasema hapana, na sisi twende tuungane mkono na wengine, halafu tukuje tuchunge usalama ya wababa na wamama wetu na wandugu zetu wote. Mnaona kabisa wanafuraha kabisa, wanaingizana, wengine wanapanda gari na kwa kidogo. Unaona vijana wanapanda kabisa, gari zinakuwa kidogo hapa Rubaya, maana yake vitu inakuwa ingine. Unaona kabisa furaha iko hapa, iko furaha nzuri sana. Gari inakuwa kidogo, naona jeshi ya M23 inapanda na kwenda kuwachungia usalama mahali watapitia njiani. Naona kabisa gari zinaenda. Tunakutana na G5 namu nalisema G5, unaweza kuzungumza nini kwa hii mambo inatendeka hapa Rubaya? Naona Rubaya inatosha wa vijana wengi sana. Leo kwa siku ya leo wanatoka zaidi ya 150 wasichana wa vijana. Hii ni ushindi. Rubaya inakatala hii uongozi mubaya Kinshasa. Asante na wapigia mikono kabisa watu wa Rubaya. Asante sana G5.